bendera dalam nanggung, di pura angin berdudang, bintang bulan pusaka nanggro, nesa ke bumi Aceh merdeka, ijamira megare bine, nanam te gare bine bendera, warna hitam dua gare, pekrek ke putih, garing berwarna megare hitam bermaknai rakan, ketanya kenang jasa syuhada. Betul. Putih garing bermakna suci, letak perang sabi syahid nafalan, bintang bulan Islam ke hukum dum asa bangsa mira, lama dalam nanglo darah belang olam tano jaya, lam nanglo Aceh jaya pengen tak semelu bangsi gondonya, cahaya bintang bulan beji diledak taki mewaw bahagia. Berjalan mendu nak hidup baik fikir hana berkata. Berjalan mendu. Boleh berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.